Oh, adik kan ni. Isu na zirgil te hena mi ten missing papa hi tunge ani anti hi azokhan en tinge veteran achan Krista pathian dum sabai ni oh adik kan ni Kovel hum bunne sela inge so dam isu na ti pha Ano dan yo si sila ni. oh adik upadona te isuan akhi tu wa soi khan petaran entimia chan Kasi lo join kan group te ko kan hot area ma ba ko na tu ma bros lo tu rani oh group te an zo tu tu ma bros lo ta ma go kan sak hem azona isu na ki tu asoiman veteran entimia cha tunami ka tu ani na sport bulletin te kan han le ya ari po kan lim dia ba kha quiz te po kha group lam te in ko sai na chok khop mai ngai tha po luang khop mai kan thil ti na kan ti tak tak te sia ta group a po kan chang kha chuan he zai la extempore speech te kan nan ko sai de do na ni ya tun mai kan la ko sai ngai lem lo ka a mai ro chu kan ti an te thata ta chang kuma an fuai tu te ne in member atangin ni lo win group secretary te le group leader te chok kan ni sila ti te ron na ma ti an chuanin kan kal tu ra ngai la chan chu member kam ta member atanga kan ko so kan ngal chuanin tiang lam ti the tu te lo om thei te pom nia kan chong nan tu te a omang ti ten hawa kalaya kan group leader le secretary te chok tha involvement ka ila ti chuan paru karon siama pa ka theu kan chan tur ani anga leader le secretary te khani ti chuan helaya khani sei ta kan khan kan secretary te pahni khan min lo en diksa tura kan ngaya ti chuanin hun po kha khalamatang khan lo vongta sela athra ane tin karon in buat sai na hi mi tha ti lo dan te poni kan ring deu leka ke ma ina ka ngai ruana ka kal pui lu tuk wange te po ka hechi alowa amai ro chu extempore speech a hi anti te chok thina tun malama te patient kan u te ho te po phei ka choni an uar em thina ni chuang chi a chuanin an thiam thop loma tun lai thang thar te hian extempore speech ti dan phung po hi kan thrimu mal to lo te lem patia tun no kan ti thar le deu te po hianin chu wang chuanin zan in po hi khat mi lam hui han sei pa deu te kha kan cha deu mai mai a ti chuanin ha zantir lama te le tun kan program dang tanga kan him blok le a him na lam te kan te deu to boka tuna ka ron tin chua tu ro chu him tak te po om thobanga a mai ro chu thupui ting a thupui fun deu net tur kan ron in ruah man dewa tin kan a soi tu te po kan leader te le kan secretary te an ni pui ting che tho an ni boka ngai tu na mang thiam to tu te an ni boka alim lop lam hi ani kan ko kan atra missionary le pastor kan chuak thei lo lu tuk hi kunin chane hei ni in ka ria hetiang lam hoi tura asul su tu hi kan om lo ni in ka ria thil reng reng chu
amma shuai le asul sutu le mi lo thing anam lo hi chuan avela hian ron chuak tur missionary le missionary le pastor ni tur tan hian akong apo em a chuwang chuanin mi pakhat lo hlotin to chuan kha mi kunga khanin midang te nu kal lo thei lowa chuan nu kal na wang chuanin he kan khotla nga hianin missionary te pastor te lom thei ani amero chu tuna ri hi chuanin he kan khotla kan koshana hianin missionary te pastor te an lom vak lo wang hian he kan khotla koshan member te hianin thil ni thei thil kan ta ruat le thil ni thei ni mai ngai lo na aloma chuwang chuanin akong hi abo in ala sak le ni in a hriata chumi ani awang chuan he kan koshan chunga tang hian missionary pastor ni tur hian tu emonun konga thuring tak ala soilo ni in ka hria chuwang chuan helai tak masruai tu tha anom lo wang hianin he kan koshan kan khotla nga hian chu missionary le pastor tan chuan mun lom lo ni hriat na hi i an lom lo chan ni ka hriat te ni KGP te hi ram le khotla nga chale amo khurtu koi mo tak kan dia ke mani KGP member kan ni pon khotlang member khotlang kan tel ka chu wang chuanin khotlang thil ti eng kim ma po hianin KGP le member te hi khotlang ma hruai tu te asul su tu te kan ni koi mo ma tin mi zo chu chia thata in len pui thin te kan ni heng song song hianin KGP member te hi heng hianin atel tam pol le ati tha pol kan ni lo chuan khotlang thengin amoi lo theya chu wang chuanin heng thil lo thleng song song thina hianin KGP member te hi tun ai na sa sok le tun ai atang soka atel tam turin kan som tak mek me wani picnic kam natlang ti hian thla thì khóc maya picnic type thật lang hi chu mà rồi chu anh lim oma anh lim lên bên chân sư picnic type thật lang thì đấy là người dân chùa khi cần khát phát triển này mà rồi chu atel sun te chu lim takin kan kala kan thoka han ha deuh mai la naki na kan khum khosoi te ala thing ve ti chuan kan hatla na piang hian sa ta ko ni chuya kan hatla ve lo te kha nge an van doi se la ni chu wang chuan in picnic type hatla ma hian in tel thau turin nakina te po picnic type hatlang te po picnic time hatlang slap chung te pol om le tura ngai la chunguna chuanin zaina ron tel ron kal te hi chu tel theu tumila him takin sota cement kan chok turanga mo igan him takin KGP te ka import lang zelanga chuanin picnic time hatlang a hian tel sem kan tung don nia me
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ